Imfoso ongasho ukuthi nginomona le ngoma le yatire ebengiyidlala la fonini angeke ngikufakele. Wena unenkinga eyi1 wena Vusi. Njalo mangikufakela ingoma sozoyi-abuse uzoyenza i-ringtone emotweni yakho njalo mangingena kuyohlala ekukhala leyo ngoma njalo mangiyokulanda ukuthi siye endaweni ethile kuyohlala ekukhala leyo ngoma. Phela lento engisho manje hayi ukuthi ngiyisusela enhloko noma njani. Lo December suka kuwo azange ngifakele le ngoma le yabo Kabza the Small nabo DJ Phori abaphansi babu. Hey lo December ngawudla kabuhlungu sekuyi ringtone yakho. Ingaba incane nje ufaka leyo ngoma. Hayi yabona le yatira le angeke ngikuninge le nede ngiceda kuyidlala lana khohlwa ngoba ngiyazi wena into uyayi-abuse and lento lena benginginokukunothisa mawungibuza sicoca nje ukuthi ngibukelani ku Netflix ngakutshela ngiyakhumbula bekungu 2021 na o 2020 angisakhumbuli kahle ngathi ngibukela iPower usakhumbula iseries ebizwa ngePower wena bo The Ghost thengiswa ama drugs wena phela waqala ukubukela le series ngayo 2021 kwaze kwashaya 2023 njalo masihlangana ungitshela ngayo ungitshela ngayo ukuthi Ghost upowerful sokhulumisa kwakhe sofuna ukuthi mawuyothenga impahla uthenga impahla ezifana nale actor lo Ghost walapha le ovele powerful kule series. No mina lento yakho vele ayangibhora wena usuke uyithathe angazi umculo akakhipha ingoma ngathi le support kumele umsupport akathi vele sesihlobo sakho noma njani awungitshele nje kusela 2021 lokuthi awuintroduce ebantwini ngingivusi aka The Ghost yini lokho last year ngo December khathi ngikulive wangibuza wathi ngibukelani ngasaba nakhona ngoba ngiyakwazi unjani ngakutshela ngathi ngibukela How to Ruin Christmas yala South Africa wena njalo la kuhlangana khona nabantu hayi I will not ruin your Christmas waze waphela uChristmas solo urepeata lento leyo mawudibana nabantu ngayisola nalapho ukuthi ngakutshelelani ukuthi kune movie abathi How to Ruin Christmas la South Africa ngoba ngiyakwazi ukuthi wazi into ethile bese uyayi-abuse bese ufuna kufana nale steering saleyo movie noma saleyo series. No mina Vusi ichashe kube kuyangami kahle kube umculo engilalelayo awuzwa wena ngoba bese uyawukhalela imovie engiyibukelayo ungazi ngayo ngoba futhi wena bese ufuna nawe ukuyibuka bese ufana ne-steering sakhona uyohamba uyangihlambalaza la. Yabona namanje ugcoke njani ugcokise kwa professor wale movie le ngakutshela le series engakutshela ngayo le the heist. Ngiyabuka phela sibuke nasibuka buka nalama glasses akho buka lama glasses akho buka ukuthi buka bewakhona phela ama glasses alingana nawo bontanga bakho mina wena ukhethe abani alo professor lapha indaba ngilokuthi usofuna manje kufana nalo professor walapha ku the heist yonke into wena uyithatha angazi personal njani but bese ngathi vele ufuna nawe ngathi bangakusporta uyihambela edrobheni noma elokishini ukuthi sozoba i-actor yaleyo movie. Hayi man you need to calm down man. Futhi uyayikhipha nje kimi nawe uyayikhipha kimi